Eyle Fatıma li payzayım ji kul adli minu tera xoş payzayım mehvane keş bala babı Fatıma merahatin çendi pro bir azize le le از راب مشبه والی والا بابی خوروی برنجه که چکیویم جوا برنجه قرج داغیویم ده حکیم والی والا بابی ملیویم قایل دبی قایل نابیم از یل بکم دونه هیزاویم ده حکی جاردی میوان مالا بابی ملیویم قایل دبی قایل نابیم از سردن بکیم دونه وحل کالی لی دلی کبار هیلی keçi dine Fatıma ebesleri haft salaya az işim valu gavale mala babi tamam من بازی کل مالا و بیت چراندی لکورتی کالو مسیلایی کچی دین فاطمه واتن زانی او 7 ساله و زهبیا کتانی رامو سالا فاطمه خوا آغا ملی لی کبار لی Eyle Fatıma از رب مویم دعای که خوی خدا نماز بخازمایم بلا بازی مالا باب فاطمه منا صالح آقا بلا بکویم ناف چار بشه گره هارم جب کجه جنه هلی چارم غینی یکی سقط بیب یکی گری هار بیب یکیش دلو ناو خبریدار بیب نه ولا فاطمه منیب ازیش خدای وازم بخوازمم توی فاطمه صالح آقا لی دلی کبار لی ایل فاطمه توی فاطمه صالح آقایی توی ملحمه سردو خورتان و بلاوایی ما تو نزانیم او 7 ساله از هبیا کتانا راموسانا فاطمه خاغم لی کبار لی
ساعت خوش صباح بخير وسلامت تماشاوانی می هیجان بخیر هاتم بر اکرانین TRT کردی داویا هفته ترو تجی دست بکر هلبت ایرو جمیل سر مجارکه هیجا باخون میوانین منی هیجان الاستودیویا من اما ایرو باسا ادبیاتا کردی بکن هم زراوای کرمانجی هم جی زراوای زازاکی میل سروی بسکنن دو میوانین منی هیجا هنه میل سر نویسکاری چاوا پیش بچوی می باسا وی بکن جو عالیه دم مج می باسا پیشکتن آن نویسکاریا کردی بکن هر دو زراوایاندجی دبلکیجی و کرمانجی بچه آوای پیشکتیه چقاس پرتوکوی هنم بیجن چقاس خوانده کاری هنه چقاس هم هیجی هنه می بحث آوان همیان یک بیک بکن کاون چی دکن روشاوچیه هلبت مجید کارنج میره جسر واتساپ و تلگرامی هروها اینستاگرامی پیام خو هیوی خو و داخواز خو یعنی تشتکی کند خوازم بپرسن دو میوانین می هیجا هنه اکادمیسیان و نویسکار استودیویا منه درباره ادبیات کردی ده تشتکی کن مراقب کن و دخوازن هم ببینیانجی و دکارنج میره بنویسن 0506 657 53 62 ببینم ری وندکارن پیام خوش میره بشینن از بخیر هاتن که بدم میوانی خو ام قط واندن سکناندن داویای هفته خوش بر دوام بگی از بیجم اسحاق اسکر جزیره بخیر هاتی سر جواهاتی بدنگ خود دلما وسا خوش کرده دلما ایشان تصابی خو ادیبا بوشکون هنا رحمل هوا و دبوب هوا دی سواس بجمع اف برنامه جوان ها میکریم مهوان از گلک پکیف خوشم گلک جاس پست کما هون هر بجین و هر صابینا مالاوا آوا امجی گلک خوشم به میوانداریا و کونتین وسا و چانداما و کلتوراما ام بیجن اون به پیش دخن و نشانی هن کسات کن کل پای وجه نفشکی دیوره شمارا شرف که ام گلک سپاس کن مالا تاوا سر جوات هاتی و گریننده شاقا پرورده یان تویی دیوانه بو بریم نهاجاتی سکاریای ممت نوری جان دمر نویسکاره و بخواد بخیر هاتی سر جوات هاتی مامسته سپاس خودش برای باشین çok şükür اجازه سپاسید که مغازی مکلی هم هاتنه بیداره میوانتی وقت کن خودش برای به وقت فرصت که فرصت نکردنمه پر سپاس کم هم گله کیف خوشن ما مستلورم مجارین گرینگ و خوشن نفشی پای مروری ایشالا بهتر لسروان بسکنه بهتر لوان مثلا خودی دار که جبر ویجی کداوا غیرت آوی کند دینا زمان کردی گله کجای جاره کدی اون خیراتن سر جوابنات راضی به سرچاونه için inşallah. O akademisyen İbrahim Dağılma. Mamusat bخير هاتی سرچاوت هاتی. خیر میاندم سال سر شما زار تشکر کنم شما که پروگرام فرصت داما تیار تماشاکاری که ما تماشا کنه اهمیت سلمان خوش روانم. سرچاونه için از بیجم البته میرو هم به زمان دملکی و زازکی باخون نسا و هم جمعی به زمان کرمانجی امی سر نویسکاری هر دویان بسکید. بنو ما اشکن قصه بک. باشه ماموسته از خود میوان خو و پرتوکی آبدم ناساندن پاشه جم بردوام بکن به ممت نوری جان دمیرم بر دست پی بکن امل خو بگرن ایرو می کابنرن ام چقاسی هیجو خو هنه نوسا چیرو کال خو گرینه می بحثاوی بکن ماموسته ما کتابی وی پرتوکی هم کردی هنه هم ترکیجی هنه مهل بد لسر نویسکاری بگشتیجی بسکنن چیروکا روگش می بحث چیروکا روگش بکن روگش چکریه چاوا بویه چاوا ام بجن مالباتا خو دیگری اول خو دیگری چاوا خو دیتیه یا ندیتیه وی پرتوکی ده چیروکا روگش هه کسی کمرات کن کارم بدست چی بخن ماموسته من حاجی بپرسم بکیجان استان نویساندیه بچه شکلی نویساندیه میرو بگشتی بحث نویسکاریه بکن از بنداو پیامی و من پرتوکا ممت نوری جان دمرم ماموسته بحث هرگلیه بکن و از پرتوکی ماموسته میدی ابراهیم دالما جبدم ناساندن د زمان زازاکی ده ام بیجن بالزرابه زازاکی تفسیر سوره کلامان جار اول ابراهیم دالما نویساندیه افجیا یکمینه ام جیب پرسن آرمان جای چیه غینی ود وی واریده که ماسیم پرتوکا چنه البته می بحثای بکن و دکارم خو بگن نواش خو ابراهیم دالما لزاننگه ها بینگولی آچاولگیجی لور اکادمیسیانه خباتوی درباره زمان ام بیجن زرابه زازاکی دجی هلبت بردوام دکن جبکو اف زرابه مجی پاش و نمینه بهتر در که به پیش ادبیات زازاکی بچرنگی بردوام که لسروانجی خباتوی هلبت بردوام دکن و ادبیات مدرن از زازاکی اف جدی سپرتوکا ماموسته ابراهیم دالمایه
بزاروای زازکی نویساندیه جبو ام بیجم مگوت یا ادبیات زازکی د چه آسته ده امی بحثاوی لسر وینا بسکنن امی وانا یک بی یک جی بپرسن ای باشه از دخوازم به ماموسته ما ابراهیم دالما دست پی بکن ماموسته تو بخیر آتی سر جواهر جاره کدی از بیجم شما از بینام ما شما زاف تشکر کن ما په انو پروگرام زاف شابه امجی گلک شانه ماموسته به ماموسته می بحثا نویسکاریه بکن جوات اما سر به بردوام بگیلی دست بگید از بیجم زازکی یا زاروای اما زازکین هادو چه آسته ده یعنی بوینا دست بی بکن benim avêjû zazakî ra dest bikir niştişê zazakî ra niştoxiyê zazakî ra ma eşkin qise bikir zazakî gwere zonayişê ma yani yo ziwanê ku konon yani tiyara heta 1000 ser 10,000 ser yani heta belehîrê 1000 ser ma eşkin tepiya şu la belê zazakî het niştişe eremendo yani yo eser ko zazaki mavaş tiyara veju sovis ponçsar veju amonuştur. La bel hazar nevse heştera hatta eka ana çoras ponçsara nüşteş zazaki diyor hirayı esta yo habat esta yo şoğli esta zara ini çoras ponç sarandı nizde Hazar hab şmavan pürtük mavan kitap nizde hazar hab kitap omenüştür. İni kitaban ra zaf kitabı ma dest esti la bel kitabı ki vejun omenüştür. Göre imkanan kitabana kitap ma dest çini. Nüştür zazaki hem şeniko hem zaro çıra şeniko yo merdum o ki zazaki bünüs eşkano kelmeyan zazaki neveyan bivin la bel çıra zaro mahataka be zazakiyo kitap nünüştü manne uyando ma zazaki ser yo tedris yo talim yo perverde mani kerda ayra nüşteşe zazaki bene zaro bir de merdumeki zazayı zıvanı kusar bene sist mendim bene eremendi zıvanı kusar kısınlıkini gündüşünür zuar yani Wexze ma yok kitabı zazakin nüsen ano kitabı zazaki ze yok kitabı Türkçe ze yok kitabı Kürtki hol nin gündüş nin üretiş ayraz buna zuari ma esta yani ve efke masidit ne kadar naf piyasaya da bizim kurmancı betirin Türkiye betirin zazaki Türkiye mi neyse yani Türkiye da göre zazaki göre Kürtki o göre Türkiye kema kemine gera merduma ki خو زازا زوان خو زازا نامی کنه گره یعنی زوان خو هر جوجه قصه بکره بموسه بنوسه یو کتابه کو زازا کی امون نشتش قیمت بدهجه بیره بونه یو زوان تنا په یو مردم تنا باش ات ترکو ات کردو ات فارسو ات عربو ات زازا په نامه کردش ایسو yani o nasname ser o daşnasnaş ser neşkon خود ببین بشناسنش گره یا مردم به خال کردش به زبان خود و هر جو وجهش سکرو اشکان واجشته یا مردم که زازکی قصه کنه و نانو نسانو خبرت کنه یعنی اشکان واج از زازا یا مردم که کردی قصه کنه نسانو کردی و نانو اشکان واج اک کردو یا مردم که ترکی قصه کنه و نانو مکتب چیکن نسانو اشکان واج ات ترکی یعنی گره یو مردم که یو nasname ser daşnasnaş ser millet xu ser ek xu namı kanı ser gere zıvan xu qısa bikör zıvan xu yo şoğli yo xabat yo cehdi yo deje be gereka راست ماموسته البته می بردوام بکن از ماموسته خواهی دیجیم هنه کی بردوام بکن ماموسته مهمت نوری جان دمر ما گفت گریننده شاقا پروردهان نتویم تده چه دست به نویسه کرد نویساندنا کردی تم ماموسته یک بوید ریوبری یکی دیگه ام بیشتر ته چه حاول دا اوت پرتوکک نویسان از دام از زار بوم پچوک بومجی دخوازم از زار نویس کردن راه بوم پر حزدی کرد خاطر از بنویس
یکمیه پرتوکی ترکی دخاندن و کردی دخاندن داوی دم کردی خواندن بریز در کردی ندخوان مدو گله اونا چا نویسین امیج روزی بکار بنویسم او بن حشیم ده هبو هم ساکی بمرا مزم و هم روزی گرواز بنویسم او دوام بمرا ساکی بردوام که حتی هات که از اون ماموسته من 5-6 سالی در باسم دست ترکی که مگاز پرتوکی ترکی بنویسم نوی من نویسیجی چاپا روزای ده چاپ جیبو استانبولی نوی آنهم سر قایبلا مکتوب ترکیت گرمانجی سر دیامن نامه و دابوی دایه نوی پرتوکامن ترکی حوالی می‌بینه که هجا دوستا گفتم گویا ترکی پر خانده کاریان هنه پسپوریان هنه نویس کاریان هنه کاری کردی بنویسه هم تو کردی بنویسه یا گفتن ازی میگویا پرتوکامن ترکی حقا هات عجباندن حقا ملت خواند حقا زوی خلاص بو چاپای یکم دا نیست که چند ماه خلاص بو من ترکی بردوام که از پیش وجه بچیام از بدای دا ما میدین او ترکی بنویسم نه او کردی بنویسم اون دو دلی من نه دو دلی مام از ذکر یعنی حنفی تاشقن حوالی می نهوانی نوبهار کمال نوبهار سروکی بیداریه اوی گفتم اوی پرد خواست از کردی بنویسم گفتم کردی بنویسم کردی سرحتش رنزانن دیگه کردی رنزانه گرت کردی بنویسی من دست به نکردم ها ایرو کس چه دست بکم و من هی جرد آخر خبر دادم بس قبل که زمان برید که دوره برید کرد دیام من چند جور من قبل گفتم میدی کیفم زاو قبل که دیام راحتن گفت چیزا خوش من یعنی زمان دایی که هرتن به من شیرین یعنی دیام طبیعی که هم زمان دایی که شیرینه همچی دایی که من زمان که صافی بود یعنی ترکی هی نبود دایی که من حتی ناش ترکی 7 سال نیست که 8 ترکی هی نبود ترکی نزانه قبل که خود برج بیر نکردون مگوت دای کاری مر قبل که بری بیجه او کدوچینه سر آوا کدوچینه ام بیجن بری کدوچینه هیری دشوشتن کدوچینه سر چما قبل گفتن دونه سر امین خود گفتن سر اوین داره خفالان بیزه بری گفتن آن جا قبل که پر کفان پیرات ما اون همون نویسین نیست که پر پیجازی درکت باشه میگو سو خاطر دیامه بجی از دست کردی بکم من دست بکر نویسی رنجی بو عجبان زی ملت پر خان یعنی رند چه بس کی دست کردی کر یعنی مثلا می بحث ناورو که بکنی دمام پرتو خوان زمانی که پر حسام و نویساندی و چا اون هینی کردیه که وسط زلاش خو زمانی دای که راست لی نویساندن تدی هر کس زوب زوهین نابه يعني وين خباتك تشاوا وكر وين السري سكنين حتى وبرتو كشي نويساندي و مجي بالا خداي حقيقه قد ام بيجن وسا زمانك جرانينه زمانك كوم كي بخونه فهم بكي وسا بك وسايه يعني ام بيجن بشي شكل ودست يعني خباتين كردي زمان كرمانجي زمان الخوغارين زمانك پر زلاله بالكشه او حوالی میک روخوگرین خواندن ضعف جار اول بود دارن دستی خود گفتن ما داویا خود جیان خود ام پرتوگال کی تن دم دست به کردی هم دخوینن که خواندن گفتن ضعف گفتم گم پرتوگال روخوگرین به فرهنگ خواندیه دوم پرتوگال کردی دخواندن ام فرهنگ مدل دا ما پی درنهرین مدگلو ما او کیشم پی چه معنی و اما زمان لخوگرین زمانی که بالکشه کردیه که سرحد تیه کردیه ویجی او پیوی ویجی دبی به کارانی هاتیه جی دبی حتی تبیجی مراق داده مراق کد خوینه دبی حتی داوی حتی سری حتی داوی مراق حزنا که درسی خداینه ذاتا هنک حوالا دوگوتم من خواند چند حوالا یعنی پر حوالا بیجن هاکی دوگوتن من لخوگرین داده درسی خون مگو از روزی که راستی ما مستبرم بیجه تا گلو خوگانی خان چه حاجت اجیه مگو سواز تشکر بیجم شم نه که بیجی گوز دست بیکنه که بخوینم اوی دوگو من چند حباسه دوگو من خان میدی من دست خودم بردا روزی که روزی من خلاص کردم وقتی که خلاص بیه پر هم مراق دوانا هم دکارم بخوینن هیم بن پیوی جدا جتنه من ذاتم که دست بکر مگوز یکسال بنویسیم که هر کس یعنی هر کس بکار بخونه که فهم بکه که نه فهم کرده ام بیشن یعنی و داویه دا کردی زیاده نه آخفن ام نه آخفن ما بیر کریه زاوجه که ام دنویسن ام دبیشن گلو ام پیوی ترکی دخنه نودن پاشی دلیدن هرن فرهنگ ام
به پیوا کردی هینم هم جوای لولو اما زانم یعنی ما زاو جرا خبرش ما بیرکریه چون هم نه آخفن لو ما بیرکریه لخوگرین نوانه که در حقی دا رمبویه ملت گل پرد خوینن اودکن از پیش شابو من نظام و حقاجی ولا علماندنی باش بو یعنی وقت وقت براستی میجی مگوش بو برنامه بخوینم جیبا کو از بکار به ماموستر باقم یا چقدر خون مخواست کو از بهتر بخوینم یعنی براستی انسان دخوازه و پرتو که بردوام بگه دوره پر زمانی که حسانه لی ماموستر لخوگرین چیه یعنی واته چیه چی ما ابنا لخوگرین بله لخوگرین ام پی بیجن مثلا پی و لخوگرین هوا دودانیه لخوگرین لخو معنی که جدای گرین معنی که جدای لخو گرین جی معنی که جدای لخو گرین خود گره ام بیژن انک دی بیژن گره و معنویات دا خود گره یا اما دبی از هر بما işte belki Türkçe جوی معنی دا وی معنی هنه اما یا وقت اوانتونه یعنی جهو جدانه لخو گرین اما او سری عرض خود گره او سری نزانه کیه yani zarok diya xo buya nizane kiye kuri kiye diyoy kiye boy kiye apı hene xalı hene kurapı hene kur xalı hene diken nak nizane kiye ev xod gere ev we dere da jiyana xod gere ham malbat xod gere seri hatta daviye malbat xod gere loma ev xod gere yani xod gere kum de bejin ev manevet xona gere ev seri arde dibi az keme kuri keme az kuatme çim az bekasi xod gere اوه نینه یعنی لخوگرین معنویات نینه معنوی ام بیشن اوه هانی فتاش کنم بحث کرد پیامش مرشاندیه بیشی برنامه سرخیری به رمان لخوگرین سرکفتیه با آستانا بلند جبو ما کردان روزا جبو مچی سرفرازیه که گوتیه ام سپاس کن سلاویت سر چاوا ما مسته تابی تباس کر باورم افکر تگوت یا ویناش مرا گوتیه ویدایته انشالله پیش روزه ده پرتوگین هین هجاتر جیم بگیره انشالله مالا آوا دستی و صعبه سلاوی و سر چاوا بری از بر خود دم زمانه ام بیشن زراوی دملکی زراوی زازکی ما است چاوا ما بحث کر یا مثلا دو کرمانجی ده پرتوگی هر چقاس گله کنه زمانه هیسانج گله که هجایه خباطی و چاوانه خباطی و دملکی اون چه خباطا دکن اون دنام وی ایشی دنه اون اکادمیسین جخوا دگله کوارادجی و مثلا پرتوکای کمینا تفسیر جو نویساندیه نه اون başka خباط کون دکن جغینیوان خباط کو لسر وان خباتن چنه اشمر زاف تشکر کنم ماموسته بحث که وقت مازوان قصه کن زوان سر امگ داده ما زافو راسته اره yani ma an zaman dadi kuramuse attım bana yani Allah rahme kucuk dadime egzarı kit zazaki kısını kirdi ma zazaki numusen dadime bajardı yani şaristandı la bele hatta vefatı khud tiyara hiriyat ser veju vefat ke rahme khudeli amin hatta vefatı khud Türkin numusab maz orada zarı kit ma zazaki kısı kirdi bir de nesli ma ve ma mektep ders peki ma Türkiye zaf nizonun ma zazaki kısa kirdi marar mektebana معلمان رد زازاکی ما کویش وردم مارا یرس بیم و شما چه ترکی قصه نکش شما چه زازاکی قصه کن زازاکی قصه مکری شما زازاکی قصه بکری شما ترکی نموسن هیچ زازاکی tabi ما قشتی خورا ما زازاکی قصه کن زارکی خود مردمان خود جیرانان خود قوم اقربه خود ما زازاکی قصه کن لابل هیچ زازاکی سر نشتش 10,000 نود 10,000 نود شن انباز ما است کوار کلها آمد مازازکی اون پسر کلها آمد انبازان با ما اوجا وقت بلال نریبی به ویز اوجا دست بکه نجات زوینگی به ویز اوجا دست بکه یعنی عبدالصمد یالچın است و جودت قهرمان است این و ماهنا یو کوار یا پسرک بجن تیز اشکن زازکی بنوس نشتش زازکی اوجا دست بکه یعنی تیارا پانجه سروژو tabi وقت به 10,000 dünyas anadolu ve üniversite çoğuluk kısmı zazaki ser lisans ber talabı master kısmı master 5 master bia maz müracaat ke mazazaki ser lisans ber master ke demaz
و işte معلمو گن ماوام اگانا یو گره استو انو زوان ماو زوان دادی ماو حتی ما اکا زوان ترکی سر شغلی ما تیاره په زوان دادی خو زوان زادکی سر به شغل انا درسر اونی üniversite çolik de خبتیانو tabi وقتی ما این üniversite çolik ders beke ve ma Türkiye fikriye ma zazaki nüşte hanan ne ben gere iso yo zvan waqti nüsun zvan xo ser be fikir zvan xo benus deser hirise çarser hin hedi ahiş Türkiye mara verşi ma ana dor zazaki fikriye ma zazaki nüşt tefsiri Süryani kılman kitabı ma yani onu kitabla ver kitabın Türkiye est evet yani hatta eka şeş hep kitap mı esti in kitabanla hiri kitabı Türkiye çar kitabı Türkiye o kitabı yo zazaki sero Mevlid Ahmed Khasidi Ahmed Khasi merdum ko zazaki de tor ver nüştu Mevlid nüştu yani so visponsor version nüştu kitabımı verin Mevlid Eyser tezimi lisans berziz xabatı Mevlid Eyser ama Uca tema sanat edebi ser Türk'ün düştü. Da kitabımı zazaki verin ano. Tefsiri Süryani kılman ano kitap ser. Yani verimi her yıl süre mi çike kovar pesere kod aşmış zarı seran baca ano in duhara hato nas tefsiri Süryani ano bir piser mi var eşken ma anra yok kitap yok pırtık biraz man neşir bikar onu kitap zazaki tefsiri verin ola bel hatta katıka maal omen nüştür hirab maal zazaki estilla tefsir onu verin o matya hatta maddes ramya mayo zvanı şenek zelal şukhulno mavad ki ek zazaki همون نوونه و عشق به عشق بونه انا کتاب ما حکایه ای هنوا انا کتابımız خباتمı doktora va yani doktora خباتمı doktora mütezzi doktora edebiyat modern ezazaki ser bir Türkiye modern zaza edebiyatı ser xabitiyo edebiyat modern ezazaki zaf verin ya eser verin 1980 de ama nüştür tiyara çoras İri çoras çarser ve romut nüştür. Onu kitapta zara ini çoras saran edebiyatı zazaki daha roman ha hikaye ha şiir ha cigerayış ha viramayış ser çıxabat bir hatta devre hatta mevzura o hatta tevra ma onu kitabı xuda ardı nüştü bacoz onu kitap ma ne şirket onu kitap vare xuda yani sahaya xuda kitabı verin o yani edebiyatı modern ezazaki de hatta tıkı makale onun nüştür zobina xabat vraziyayı la o kitabı ko edebiyat modern ezazaki de yo malumatı ko hira devlemen gen zarıxu onu kitabı ma ve makale zobina en bazı ki zazaki ser şuğuliyeni ve edebiyat zazaki ser bu şuğuli bir ini xabatan ma kovaran akademikandı yani pesarakone akademikandı ma zazaki ser makale nüseni zobina pesarok vir esta pesarok kelhame esta ojad nüşteyan zazaki nüseno ekazı meddest hirahab xabat zazaki esti inşallah yo vakti kon nezdi ma enaniz neşirkeni İnşallah bejid. Tabi edebiyat, çağında müzik, hemici bu zamanı ma Kurdi devlemendiye ki mezine yani İranlı ser du zaravayan edebiyata du zaravayan juda dafın davi hemici Kurdi ne Kurmanci ne Zazaki ne Gorani hemici zamanı me devlemendiye zamanı me jiberveji zeberi xobedme aliye müzik em bejin hineki di aliye dengi bejiyet serdi sekine sa evji zenginiye ki devlemendiye ki zamanı me evji jeyaka neyse yani evji juxam dikarim bejin edebiyata defki بویه بنگه ها ادبیات نویسکی جبو همه زربایان بزازا کیجی وسایه بگورانی جهر دیگه
هف دیگه راست خو یعنی نج یا دفکی بانه بکی یا نویسکی و قاسی من کاری بانه پیش بکن چاو هر دو مامۆستایان جی گوت دایی که ما گوتن شمر گوتیه یعنی جانا ام دبیجن یا دایی که من وسا گوت ولا پیواج مرد دبیجن ام بیجن گوتن آن دبیجن او همه جی طبیعی رو ام دی خودی درد کن دکنه نویسکی تشتکی باشه ام تا گهداری بکنه نکی سرسره خدا یوم جی ام تینی زمان تبین زمان ام جی بوان لسر علی نویسکی باخ به مامۆستای وی هجاره ام جزیره بوتون بجینه بو به مهوان من بو شورت بجینه ابو مهوان ابو مهوان طب مسوقي سلاماتيه بدي بويم قال حاجات كيلو ايوه اخوتري ويا قاسم ميرو ايه مالا تعاو مسوقي سلاماتيه بدي ان شاء الله بو بوتون حتى بفكر حاجه كريا بوتون لا جزيريات كيلو انا والله ايه ده باشا انا معرف بي بوتي خير بيجي نه ده حيرنا معرف بي كثير معرف جزيره بي جزيره بوتون جزيره بوتون راس اي والله ده كلامك ازید یاری خوزی کم افسنه و خوش مراکتی خوزی کم افسنه ویله و خوش مراکتی لیدانی نوی لبشتابا بردلوین خوکا خوشکات یا رب اللوین دمنی گوتی بلا خانه و از نمینه ایل صبحی صبید به حتا دانی جبه واری دنگی کالی لوی نالین قاسم من میروی شقال مخوشتی دنگی گره و سیستم خوکا خوشکات یا رب نوی دمنی گوتی بلا خانه از نمینه رابي ومجلي كشتي وبريدار خوابي بمسرى محكومة ديار بكي ايلي جام كري حمد فوشو ازي بجماوي فوشو والا در بکال دال قاسم ابن میروی دکه که حضوی فایالش در والا پیشا سوار بلدی بلا خانه از نبینه به جوایل منه هاي المني ده هاي المني ده هاي المني
ويلي خوش مر منو مناللوي هر صابي ساعت خوش دنگت هرلدنه به مالاتا و صابي خودي به سپاس دکم گلک پیام جمره هاتنه از این اک به پیام بردوام بکم جبه هر دو میوانی مج گلک سلاف هاتنه مرحبا دبیجش به هر دو ماموستان و هنرمندین هجاب پیروز دکم من لخواگرین خوند بر همه که هجایش وانه ماموسته اکرم شاندیه سلاوی سر چاوا امجی سلاوی خالوه دکن دیسه جمره پیام هاتنه ناوی خوشی بنویسین کم کار بین بیجن مرحبا دبیجی وشان و پر خوشه ایرو جبو زمانی دایی که و تشتکی خباته که هجات کن براستی جی ترته کردی خباتین هجات که جبو زمانی دایی که و جبو ام زمان خو همه وشاناجی حتاج دسته مته ده هر آلی ده چانده جنوچه آن موزیک ام دین سر اکرانه زمان دایی که گوتی رومه تامه دبیش از خوازم جمع ماسته بپرسم احمد خانه فقیه طیران ملای جزیری درباره وان شخصیت آنده و دکارن چند تشتابیجن دگور ادبیات کردی و هر دو ماموستجی دوی وارد هجا و زانانه جبو ادبیات کردی تشتین چاوا کرنه البته محمد زانن کو جبو ادبیات کردی بنگه ها ادبیات کردی آوایش خو و فیلسوفین کردی تن ام بیجن قبول کرن استانبول ایسان آلان نویساندیه دوی ام لپای شوپاوا هرن گوتیه دوی مجارده اون چی دوی اسمیم بحث ادبیات کردی بک ادبیات کردی هیچ ما بحث کرد دنگ بیج کلکامه خودش راضی به ساعتای خوشتی بیجه دنگ یعنی حتی اسلامیت دا ادبیات کردی به دوکی هاتیه دنگ بیجا گوتیه چیروک بیجا گوتنه نهاج دنگ بیج چیروک بیج بردوام دکن یعنی کم اخلاص نبونه هیچی کم هنر چقاجی بردوام دکن پر اونا ذاتاً ام سر وان هاتنه حتی داری هاتنه اما پای شو پاوا هاتنه ادبیات ترکی ادبیات فارسی ام بیجن اونا سه ادبیات فرم ادبیات عربی هلدانه işte مثنوی کاسیده غزل اونا کلاسیک ادبیات کلاسیک işte ادبیات کردی او ادبیات فارسی دنگه yani ادبیات کی پر خورده ادبیات کردی جوانا پارانه مایه hani و چا باسکر احمد خانی işte فقیه تهران ملای باتی ملای احمد جزیری اونا işte وان فرم ادبیات دا وان گوتنا وان وزینا دا قد پروانه مانه ادبیات ترکی کد برام بجن دیوان ادبیات و هم ترکی işte فارس ادبیات وانا اونا جی وان و دوره خدا وان کلاسیک خدا وان دیوان خدا جوان پروانه مانه هم دبیجن yani هم دکارم بیجن قد جوان پروانه مانه هیچ جوان belki دکارم وان را جواب کن و اون اما ادبیات ترکی yani کردی نه که جرا خراب هات هم دکارم بیجن داویا مدا yani مخابن tabii تین ندیتیه yani ام بیجن yani jiber ku derfet tune bune jiber ku em bejin hatan ha nivisandın aveken buya qadaxa buya gelek istirek derketine zav او بیا yani heriye duvar başka buna perçe biye her ek ceki de alfabe juda biye işte Latin alfabe, Arap alfabe, Kiril, Kafkasya'da Ustaki biye yakiti ne yani edebiyat Kürdi yakti ama em eviş dibejin çıkacık ve haka eviş ditiye yani دجوار بیا چقدر زحمتی تی چقدر قدخه گرتی چقدر جبیه دی ساجی پارا نمایه اما بی شاد بینه دی ساجی لگور ویناجی سورانی دجی دزازکی دجی دکورمانجی دجی همه چی سری اولی دم تکارم بیجن وقتی که عثمانی خراب بود ام بیجن پیشینه ترکیه درکت و دری داشتون دا کرسی yani اون گوهرین چند پارچه دامان ام بیجن سری اولی عراق نه که آزادی داره هبو و ده پر ادبیات کردی گشت بو پر پیش بچو اول جا که قدخه کردن hani گوری سیاست ادبیاتی گیان پارو شون پیش رفت ما ادبیات yani jiberi ve cihayamin beri ve revşu saye mesela Osmani anda ji usabiye dema ku reve bir destekine dünya jem bejin tişteki qadaxa bikin helbet nivisandı paro yani dema çağı beri ji dinerin usayne usa em bejin modern beri onu daha zaftır که سرگین اروپایی بون دیاسپورا یا و داری مثلا محمد اوزون işte Mahmut Baksi avana edebiyat و داری avana گشت کردن
ام بیجی قافقاسی در رومانه کی پر خاش درکت یعنی رومانه ما یکمین سری اولی که جاد بیجم عرب شامو یعنی شوانی کرد اوی نویسیه tabii ona edebiyata Türkiye veya edebiyata Avrupa hem de herin roman hazır cesri belki hazır hafsida per geç bir derket ama ya hazır nesli düşüne hatiye nüsandın. Yani diro kavi per nuye. Diro paranama yani heneki derenkti disaj paranama ama edebiyata me klasik te çab asker Ahmet Khani, Melay Ciziri, Mel Ahmet Ciziri, Melay Batı ondan sonra Fakih Teyran ona kesp Parana yani xinci manajı per hayade beta klasik amkarı ne zireykici ama ona peşveçüne hakikat ki ona edebiyata dene yani edebiyatı bir deng yani bizim Farsi bir deng edebiyat Arabi belki 1400 İslamiyet edebiyata Araban per edebiyata ki xurt bu جوی ادبیات کردیجی hemen ki şahanen bana parana maya. Dereng destpekriye lebele bile zubaz berdevam kiriye. Dereng destpekriye klasik ambejin ona hani Baba Tahir Uryan'a edebiyata nüviskiri kiriye piştiyan işte Fakih Teyran ambejin devki evmeci hebul mesela Mehmet Alan دستانی ما سیابند و خجی امبیجن زنبیل فروش اونا مثلا اونا جی دبکینه دیسا جامش خورد بونه yani دیگر کو بدبگی هاتنه حتی ایرو روزنامه‌جی ادیکتنه نویسیه دجو و گری کی به پیشکتنه هم پیش شاده بون yani امبیجن انشالlah ve آنها که دور امتیان نهاتیانن ام حس کن آنها پیش هره çünkü املیدن هیرن خواندنامه آخفانتنامه گیم دبه ام ویدی ترسن دوی امینا دج ما مستمج گوت یا دوی دایک بزارو که خوره باخن دوی ام دمالبات ده باخن باور دکم ام سری بسکنن روز باس جپانو سه سلاوا لوه و میوانی ودکم نمازı برز مهمت نوری جان دمر سلاوا دشینم جبر خبات او سپاس دکم رومانا لیخوگرینی خدمت که گلک خوش بکی گوتیه گلو تتکاری جی بپرسید بیجی و ما مستجمر پرتوکه نو رومان نو بنویسه یانا عبدالله بکشاندیه سلاوا و سرسرا سرچاواز هم پروژه که هیا از بیوگرافیک رومانه که بیوگرافیک بنویسم یعنی جیانا یکی کرد ما دا بخواه نام چاد بیشتر شخصیت کی کردونه یعنی دست بکریه یعنی ما پلانوی چه کریه او همو آماده کریه İnşallah demek ki kurtağı der ki avcı. Romanı mezatan lukugerin zü xlas bu. Çapa yekem mehki berdevam nekir mehki de xlas bu. Yani ya duyamıcı çapa duyamıcı bir xlas. Ben tahmin ki yani hendik maya. Yani hat acabandınız barım çünkü lister internetci şirobeyin baş habun. Derbare vede. Yani haki bu. Mesela ben roman zaf havala ya nasıl yani كنت هلدان دوغوتنم هلدن بنا یکی belki بخونم نظام بخون اما بخو پاشی خواندن yani اوا کیفام پیرا لچیرو که خودی درکتن بله درکتن رمبو yani inşallah mi roman deni دسته و صاحبه مرو به دلال دیسا اشتر اسلاف شاندن ماموسته گوتیج ایساق چزیری ره مهمت نورین گلنو مرو به دلال گوتیه بوبه محمد اصلونا ترحونا نوفي اخواش نقص كلمه مروفه منها ایده باشه سلاوی و سر جواد به ایوب بیارشان دیه به دنگ ماموسه گلک خوش گوتیه ام بدنگی کیف خوشن گوتیه سلاو شاندنه سر چاوا سلاو جوره گوتیه صبح بخیر به جوره سلاو دشین محمد نوری جان دمر سبا کو کتاب خو نویساندی ام گلک شاد بونه اسلاب حرمت اجر دشین رمضان جان شاندیه سلاو سر چاوا و محمد تون جان شمره شاندیه که کوت باش بوی سوی دارم اف مهک ادیت گوت بیمش کستیه خود تعالی شفای زو بشینشتره سلاو تجید سر چاوا دو راسته ولا دو گلک پیام هاتون از نگام بخونم تماشاوان مجان خود غیدن نغیدن حتی اج دستیم تس پیامی و دخوینم اسلاوی و حمیام سر چاواد بیجم دیس از بردوام بکم جزیره امراه کمر شاندیه دبیجم گلی که ممنونم که میوانی و خو آنینه اون سر ادبیات کردی داخلن امج گلک سپاس کن به طایبتی جمع مستر سلاف شاندنه اسحاق جزیری
او داخواز که دبیجه ام فلک نبوره بریوان فلک و گلبهار شیاندی دبیجه ام سترانی ویل بندینه از گلک سپاس کمش بو حمیه مالا و آوا بلی ما مستم بردوام بکن از همان پرسه عالی زادکی دجیج ما مستی خو بکن ما مستوک ام بیشن چاو ما بحث ادبیات کردی کر یا اف شخصیت چون چاو دبینن ادبیات کرمانجی ده بهتر اف نوا هلبتم دبیزن عالی زادکی دجی وک احمد خاصی چاو برهما عول ازادکی او نفسه مولودا کو احمد خاصی نویساندیه یعنی جبو پیشکتنا زراوی زازاکی هم بیجن خبات کوهنه تدی ام همه یاد بیجن کردی و زراوی کرمانجی و زراوی زازاکی هم مسابقه بکن ام بیجم زمان زازاکی زمان چه ما مستقر اونجا بجدا دکن ام مثلا دو درجه دو درجه راسته yani gış زبان یک malbata fakat gış زبان جدایه yani راسته هلبت راسته ام نکبر ناوی مسئله دم ایرو بحث ادبیاتی بکن انشالlah وقتی که دین yani وقتی که دی برنامه که دو درجه مستری باخون مامسته yani kesayet kod zazaki de derket ne peş belki eko emne zanen jiber kun akademisyen xabatı belki betir liserine eko emne zanen mesela şahsiyeti mezin eko nevisandene rel berwo vekirne iro paywa diçin nevisin yani serbe un hkarın çantışta bejin evej ana vaj madem ana yo mesela bir yani tabi matya hana yo münakaşın nevrazden zıvan hemme home vrajt yani zıvan hemme ayet home ray egiyo cad yo zıvan mördüm o zıvan kalkense o yo zıvan o la bel mahana ana vazen TRT Kurdi ağlab programına yani bernameyane Kurdi zaf razan ama vazen ki ve programı zazakiz TRT cabiri, Zobna televizyonuna cabiri ve medya cabiri. Eğer çenek şişe zazaki zafıf zazaki çenek televizyonuna, çenek medya kovaranı, rojnameyanı cabir, andek ma zazaki ra haberdar beni. Zazaki ser yo hiç mavraz yani malumat mavraz yani. Malim mamuste ma edebiyat Kurdi ra baske edebiyat zazakiz ve yani z edebiyat binan z edebiyat Türkan z edebiyat Farsyan z edebiyat Kurdan bir klasik dest pekerdo. Yani çıra klasik dest pekerdo ana hazar çarse sara yani ha Kürt ben ha Zazı ben ha Fars ben ha Türk ben ha Zobne zav millet es peştu Tacik ben ma Müslümanti ser yo hişema esta yo baveri ma esta a baveri seriz İşte manamı teravon divan, mavon molud, mavon mulema, mavon mesnevi, zobna tevri klasik esti. İni tevran da eseri ominüştür. Xabati vrazi. Labbeli zazaki bana in eremende. Çıra eremende baş ki yo mördüm zaza şu medrese onu uca derse Arapki yani dayiş Farski esta. Kurdi kurmancı esta ayrı zazaki kur zaf niko dert yani. Labbeli çoğalt hana hiç neteperveri vrazya yani hiç milleti vrazya ihtilal Fransız rappe ana dor zazayan serdizine yo hiç vrazya Ahmed Khasi hazar heysen neve heşted kitabı xo verin ya an kitabı verin zazaki diz kitabı verin o mevlid konuştu labbi Ahmed Khasi mala Muhammed Ali Huni esto, mala Mehmed Kavari esto, mala Abdülaziz Beki esto, mala Mehmed Demirbaş esto, Şeyh Muhammed Şeyh Ensari esto, Şeyh mala Mehmed Hezani esto. İni mördümü ki zobina mala Mehmed'in Neribi esto. İni mördümü edebiyat klasik mavaş ki edebiyat zazaki de hatta eka ponç had divan ominüştür. Divanı Baba Tahir Uryan Tadiya ve Açarniya ve Zazaki, Divanı İmam Şafii Tadiya ve Açarniya ve Zazaki, B.A. Zazaki akaidname esti, fıkıhname esti, mulama esti, mesnevi esti, naat esti. Yani o teori ki edebiyatı klasik idi esti, edebiyatı Zazaki dizi zara ana ser sovi soyri seret, yani edebiyatı Zazaki inanla tepiya nimenda yani edebiyatı Zazaki diz yani yo merdum o ki vaj Kaylo Zazaki yok kitabın Zazaki yok habat bikir Zazaki hete literatür hete kelimeyen hete ferhang ra teng niya yani hatta eka nizde 6000 nizde 6000 kelime Zazaki ome aridayış
Yani yo merdum o ki boğaz roman biniz, boğaz hikaye biniz, boğaz şiir biniz, boğaz rojname biniz, boğaz rojana biniz, boğaz ciger reis biniz. Yani komce teori edebiyat zazakire vazan biniz, eşken o zazaki biniz. Yani ama çıta lazım, gere o merdum zazaki buvun, bumus biniz. Bir ay edebiyat modern zazaki dizi hatta eka vist yohab roman omenüştür. Nezde işte hab hikaye, kitabı hikaye omenüştür. Sera ziyad kitabı şiiri omenüştür. Zobine tevri modern edebiyat zazaki de este tevran dizi göre ko mojna ki este numune este edebiyat zazaki de romanı verin hazar nevse neve çarad omenüştür. Yani tera hiris ser vej omenüştür. Edebiyat zazaki de romanı verin gahan çarnıştır. Teresi çemçe Dima yani ira dima Mehmet Gülmez da Dersim'le Dar Estene Seyyid Rıza roman nüştü. Eyraz dima Deniz Gündüz romanı hirin hazar da hazar nüştü. Kılamı pepuki yani bir an zobine edebiyatı İngilizan ve edebiyatı Fransızan ve zobine edebiyatan raz nizde ders hep roman izi zobine kitabı hikaye kitabı şiir izi açarniye zazaki yani ma eşkine en vajhat hatta edebiyat şari rabbana yani ma folklor var ne ha edebiyat klasik rabbana ha edebiyat modern rabbana edebiyat zazaki eka yani a kize mavazen a seviye ne olmuyor la böyle zara ini çoras poncan çoras ponser yani yo gama hira yani yo xabatka xurt olmaya vraştır hatta eka yani nizde ha romanan rabbana, hikayen rabbana, şiiran rabbana, edebiyat klasik rabbana, rojnamayan rabbana, piyasarakan rabbana, zobina xabatan rabbana, edebiyat zazaki de mavaş ki ma eka yo kütüphane ve bir vatış şma pırtukhane vraz yani yo kütüphane zazaki hin estayan. Yani devlemen de şu an jiboku ambejin o baskıra o peyve zazaki demelki gelekin o ferhangavi berferha terte kurdici bernameye hund bejin çe Ali Kurmancı yani şima bonesi esta kim yani bazen ki yani çanek bername Kurmancı esti bazen ki program zazakiz yani va tikiş taşın yani va zep. Em çakin mamasta vay evak ve hecab peş bekevin inşallah bername hoştur çe beke. Ma benim ama yeni inşallah. Heval elver mesela TRT Kurdiye mazaf Nergis heye, şuma bunu seheye ya Faysal havalime evci heye ya digeri evci heye. Yani hayaj destemetim çedekin. Tamam. Vaziyedip. Önce de bizim merdime. Zaten akıp zazaki çenciya da yani bizim zazaki akıvandı zazaki veya ye zaza qasi kurdi tune kurdi daha para. Yani ezbarım izber hicmara gelek evamızda. Fark ne gün yo cad egiyo mördüm yo zaman kısa kânsa zaman zaman. Fark namazda bilir. Nuçe me kurmancı hene zazaki hene her ducu hene. Bername me hunde bejin çeşim avani seheye havali me peşkeş dikin. Ame kurmancı gereci heye avcı heye. Em bejin ziber ve yani TRT Kurdi hem zamana fadi derdik evi. Teşekkür ki makayı bana tabii hem de Kurdiyan dikin hem spas dikin hatta destemar hem de çanda fadi derdik evi elbet. Başa mamasta ama hene ki beri xabında kurmancı. Mamasta Dve Türkiye'de vaki her tişteme Kurdan hasret gelek ziyade heye muhabbet. Çağım denk bejan godaritkin hasret ama evina medert keve peş. Em bejan çiroke mede, de destanın mede. Mesela bahsa mamuzine kir ve bahsa siyaben doxacı kir. Her timem de binin ku hasretek heye. Dvardacı hasretek heye. Helbet hasreta evine nine, hasreta dev bavi xwe malbatekê kesayetekê yani xwe aydek deverekê hîs nake rogeş yani em bêjin we piçe hestê nivîsand gelo em lê dikarin bêjin piçek parçeyek jiyana we divir de heye em niha ez evê bêjim yekun nivîskar li heng bixune yani şîniyawiye şayiyawiye şînî işte dikşînî şayî işte dikşînî erînî te dikşînî her tişte dikşînî لخوگرین جی حسرت خریبی زاو دکشینه شنو نه لخوگرین کروجا دچه دیاوی دوکو بوالده دچه نخوشخانه هاکی لخوش گونه کی زاو دوره یا کوي چخص گونه ها زوستانه که سال سقم برف باگر باهوزه زور دیگه کارن هر ریگ گرتینه برفتنه کی 30 سال اول رومانه دم 30 سال اوله
30 سال اولا ريتنا اوتنا بتشتنا مرحله كان كان بيكا خزالتك والدنا بك نكاله بيكناك نه دمك دريش الحول ددن كبولد ريسك روجك والد اسبيت که حتی روجدن نیرو نکاله والدینه بيكا خزال بيدي ظرفت و کازای والدین تونه بگینه نخوشخانه گونی درابن داربسی حاضر تکن آماده دبن داربسی که چیت کن جنگی دخن سه داربسی حتی دبنه نخوشخانه روجک نیج در باسته به يكون سنة خوشخانة وفات دمنا جاي دمنا روجش جديد بيجي بمنا إذا هركز بك إمكان در فتك روجش پاک بجا کنی رابط تونه گونید بيجي ام چاوجن که نخوشخانه بهلن حقم هرن با ما کردی ما تکاکی هی ام جنازه خروج ام قاعد ناکن اما چا دمنا بالشا بيجي ام دفن تكن گونید بين ام جنازه به هرن دفن کن ام وارد سه خاطر بابکی دکتر بابکی بمنا يعني پاک نه بابک حق هنجریه چا پاک به اونا دچن که عینی وی دجواری دادشنا گون دفن دکن ایدی امکان دفعه کجا کن بذارن وارن نه این هرکس بیاد زاتن روگش میریه چیه نه دفن کنه این چه بیشن او نامره یعنی نامره بردام که نشینه ایت demek derece hemşire ledinleri nasıl ama بله همشیره پر ben de malbat ediminin malbat edigerin دیگرم دکن روزا گفتن زاتن لور اونو تن نخوشخانه کتم بیا زاتن زمانی ما دا کتم هبون گیم خیلی نفوسی دیگرن جای کتم بو باید که نفوس آخه بیر کریه نه بریه نظام بود اما عقیدی نه کنه کمیریجی زاکی این داکنه چونه روگش تنیه یعنی مرو روگش حکید بیجه به سر روی ازمان سر روی دنیا دا یعنی هر کس دیگه باک هست هر انسان به دی باکی هاتیه دنیا چما دی باوی میتونه ایلا دی باوی میشه هنده بیجه خالیوان هنه کر آپیوان هنه خالیوان هنه آپیوان هنه قسمت هنه چه کی میتونه یکی yaşlı ki dibine amacın yaki zav bir reda rastı delivet şavet hadi bir gel o yak juan zaman mı biliyor zaman mı biliyor yani per باخد كوا او وی برخوکتنی داد به حتی از سر خدای مسر داربستی از بگرم دی بای خو ببینم البته که دی بای کیم هيا اینجا خریبی دکشیده یعنی ام سوال میشه حسرت yani hasret her çeşit dikişine, hasret insaniyeti dikişine, hasret abdi dikişine, hasret yani xaribi amacı dikişine berxud keve تقولت هسته که چاد نویسی نه هم ادکارن اوی میناخ بدم مثلا تولستوی ادکارن میناخ بدم تولستوی که آن کارنا دنویسه تولستوی دبیجه بردستی خود دبیجه خلامی خود به من حس نه من عاجز نکن داری من کوین هاتم دست یک زاو گرینگه و دست خود داری خم از داری وکم جواب بدم و یا دبی و خارنا میش آن دنیا بعدی از هلدم demek ki zede sanki berdamam tıkar roja ki berdesti veti berderi taştıyor datine berderi diçe niyurutele dine taştine xariye nane niyuruj datine em bejin fravini datine fravini datine berderi diçe diçe evare tele dine fravini xariye be şivitine şiva evare ledine be naxan vara tişekate seri tosto derit xad tosto deri nuana ke jamna de tersa ne vereci deri ve kepka handur درامات چه خزمی رو بجه ولی توستوی تشکایت سری به میریه چابیه دوی کارن هم آنها وی هزه داد درامات این دری وقت کنه دنیرن توستوی ارتا اوده و که چه زارو جنین زکی جا خدا پوزیشنه که دا ساکسکنی اوج انی وی پوزیشنه دا ارتا اوده دا اسکه خرقیه ساکی چکی اودانه رات کن به یا راه چابه چه بویه چه قومیه چه مساکی که حسیت در خواهد دیگری به یاد به آن کارین امر yani Tolstoy bu ana karanlığa dönüyorsa bu yani nüviskari sakiye yani ev hessiyor da merdi nüvise meru zaman te meru sevalle hang hisseri mertin merdi böyle hakine biyo yani romana loxgerin yani jiyana ke rastaqinaji yani jiyana ke usahiye ma mustapir hem ginu biyeram der basbiye ya ka ki em yani hevidarım inşallah daha bir muhabbet ki دراسته ما هاتجek ki bu çeki kurt jiyana baskır tabii mevaz değişkir ama tabii o yani bu hessiyor da merdin vise merud be gelo hani
هنه جارج مرو لهنگ کیف خواسته مرش کیف خواسته به دی تشته که باقی شی ماموسته مثلا جانم دبینن د رومانا فیلمان رز فیلمان ده مثلا رنگی به رنگی لهنگی به رنگی yani تشته نه باشتکن روگش و سانا که روگش مکتب قزنشتکی میماری بشا میماری لانقره زانگاه غازی قزنشتکی مثلا لدنرن جهاتی جیه و سرکفتی جیه از خواستم بس ناوی جیام بکن ناوی مثلا دیگر کو اوقات خمگینی کشاندنه اوقات زحمتی هنه ناوی بویا روگش دکتر کی دیگه yani روگش حکیه روگش زوجره yani çıkacı belki his evida ben hasevida خرابی تونه ama car cara mecbur mu ورجی کرنه yani em bejin çe zarok ekzra de her mera kanı weyne nayne çeki evtke li rugeş zav belki hani de bejin ya de bayxu halda be gen nizanım rugeş ve zvi alida پر خورده یعنی دخوینه تکوشندی yetimkhane دربه جا کردن yetimkhane زاوتشتن سری روگش و عالی دا yani hem dikarım bej hani doktor peşin oy raben aslında benim oydan raben le de var raben ki tanıma ya kesem döne raben le dinen rüy kene doktor bir çır rüy ki xaş hem oydan روگش روگش سنای خو مزنده به ناکساکیه به لی وقتی پلیسیه هم دکارم بیشتر هنوی رومان پلیسیه جیه شا پلیس کلان مال گوند شهر به کجا دیگرن یک سوچدار دیگرن روگشی بود صدایی که خوب باید خود گرفت بتنید زنان نوی دیوی گوی نوی باید عالیه باش که توشید اره چه گونده کیش خونم سات چه ماله که گوند مال زنی که رد بیجت دایی کامنی دبی ماناوی میری نه عالیه دبی ولا ناوی میریم عالیه لی ناوی منك گویه نفسه راسته yani دور دجی ام دبینن یک گونده مال عالیه هیا روگش قط ناسکن همین عربه تنبه belediye otobüse be pikaba be minibüse be siyar be diçe de falan gündi aliye ki drabe diçe gün mal aliye digere yani daviye daji digece merazi xama روگش de boy xud bine tabi diye vefat ki nizam diye miriye paşi dibine ku diye miriye او پر تکوشک پر مزنdik ya yani ekobe Portekiz bxone ve baş fem bugün ki حسرتك للباقرين عدي وبعضي تخزمته هیویتی yani bana göre behivit ve de na az na dünya de ki çad na kaida kadize am derzi digerin edbez na ve dünya da az ça aliye ki herkes zaten ben gön خلاص kırım şehir خلاص kır ali ne dit ama tşekakiye دایکا و بای ویج ناچکی دنی بونه یا ناچک لیدگره جیه که گوهری گر یعنی داوی دا ناچک دنی درد که اوجی خلاتیش گر یعنی آن دبه دیام بای مال بار که بنچونه شهر کی روجاوا بلکه من جیه کی باشکه نزانم بلکه دیام جیه کی خراب ببج یعنی چه زانم چانه یعنی هاکیش دبه یعنی دیامن هیچ به حتی به چک ساکیش که دبه دیامن جنه کی نباش به دبه کو من حزن کر به از خب بزانتی هیچ بم yani hatta diye خورد مطالعات کرده به او دی کو زاروک خو بیل هر başka چی دنیا چه کی باید دبه یک نباشه قینه demek ki نباشه دبه زابه خود که ne paşacı poşman benim sen debه şey bu sajibe o dayı kamene دایکا کی بوکه کی گندانه جنه کی جیوان بیه سر زاروک خو میریه زحمتی کشان دیه دجواری کشان دیه به خود که روگش پر yani در حق وی داوی تکوشینی داوی پلیسی دا سه چهار عالی دا مرد کرده بیجا روگش yani رومانکی yani ادبیات کردی رومانکی جیخ بگیره دبیجم yani براستیجی چیروکا که پرهجایم اکو دخوینه جی پارچه کی جخوشی دبینه ام ندنرین yani ام دبی زمانی که اجی و صابم yani ام پارچه کی جخوشی دبینن و ام دبینن کو داویا انجام هاتیه دیتن yani خداویا خباتا کو ام devje berndin heviye me çıqas bişkinji ام لپای مرازا خو هر دبی yani نفسم دبی پرتوکه دبی دبینم me براستی پرتوکه که هجایه ام بس کاراکتری وجی بگن کاراکتری جنازم بس
hatim bistiktin esnekit xwazim beri xwe bidim zaravayê zazakî ez ê wisa bêjim êdî biborin mamoste mesela bêjin zazakî dereng dest bi nivîsê kiriye yani aliyê nivîskî de ez dibêjim pekî wextan bidim ber hevdû anha faaliyetên zazakî bi çi awayî ne pirtûkê wê kovarê wê em bêjin nivîskariya wê bi çi awayî berdewam dikin Yani ma eka benim vejuz kısake zazaki eri dest bekerdo eser o zazaki ve berin tiyara so vist ponş ser veju Ahmed Fasin nişto havayı modern de edebiyat zazaki ev verin hazar nevse hoten nevra mavaş ki hazar nevse heştera pe dest bekerdo ameyin niştir la bele zazaki eka yani zara in çora çoras pon saran yo jayko wesh gurato hol gurato khort gurato la bel mavaş beso besnyo mavaş ziyad no gereka merdum o ki zaza o zazaki zano xo hiç xo ser zazaki bido binus yani zazaki ser yo endişeyi bibo hatta eka zazaki şmavan kovar mavan piyaserok yani mecmua hatta ekan zazaki nezde sera ziyad kovaran piyasarakan ca gurato in piyasarakan ra nezde panjaz har sarara hatta peni zazaki tıkı kovar piyasarak esti tede kurmancı o zazaki piyaca gene tıkı piyasarak esti Türkiye o zazaki piyaca gene ağlab piyasarak kovar zazaki Almanya İsveç mavon işte diaspora yani rojavad ome nüştüş la ene Türkiye runa hazar nefse nevere pe ome nüştüş edebiyat-ı zazaki de romanı yine yeni nüştüş kitabı hikaye yeni nüştüş kitabı şiiri yeni nüştüş zazaki eka mektebanı yana vendiş yani mavaş ki mekteba miyaninde dersa vicnayiş ser talebe zazaki vicneni rına lisans ser lisans ber ser doktora ser mördüm eşkön zazaki buvun zazaki ser yo xabatı akademik bikero hatta eka sera ziyad tezi master zazaki ameyin nüştüş nizde ders hab tezi doktora zazaki ameyin nüştüş yani zazaki yani eka nüştüş ser zazaki hin ma eşkeni baş ki zazaki yo rayır khur kerdo a yani ver zazaki bio a la bele kısa kerdiş ser kal kerdiş ser zazaki kem menda sist menda mördüm zazayı ağlab hiç xo da Türkiye ser yani zar ki Türkiye yani kısa kerdiş teberet Türkiye yani kısa kerdiş kuça yani Türkiye yani kısa kerdiş mektebanı medya Türkiye tamam yani mavne ve Türkiye kısa meker Matya yo coğrafya diyor mantıka cüyen gerek ama Türkiye kısa bir biz onunla böyle ana zıvanı dadiye mava yani hani şair var ya zıvanı dadiye insan zışşete dadiye insanı şirin o yani gerek ama zıvanı xo her cevej ma zıvanı xo kısa bir ma zıvanı xo ser tutan xo bid musnayiş yani mektebanı derse zazaki ev vicnayiş esla böyle besniyor tane yo peyo derse vicnayiş zazaki nina talim tedrisler yani nina musnayiş gerek yani zazaki ser ma neşrxanayan medya pesarakan pürtukanya kitabanız ma seker o ki yani beni zazaki mesela ki beni vejo malum mamoste mava işte vejo Türk'ün işte bacı ya enbaz mı vatçı yani Kurdi te veşatçı Kurdinin sen yani gerek yok mördüm ki Kurdi zonu zazaki zonu veya zobine yo zvanı ki siz mendo tepiya mendo gerek o zvanı ko vehc vej zvanı ko ser kitaban biniz yani ma eşken anay vaj hatta zazaki ser yani kitap çıta vazı eka an kitap yom verdim yani mesela şma beni vejo o roman ra baske şma roman wend çıra şma kurmancı zon la bel şma kitap men ne wend çıra şma zazaki ne zon yani ne şma ser ne von misal moznak ser minaki ser vonu eka yom verdim ki an kitap ne wend an kitap bad yo ser de ser iri ser
ben vin. Raste. Dibi öyle pandın ku peş bikeve millet zahne beyanı. Gerem vejum yani tez zazayan mara mavan ki maşmara ricat dakhalat yani zona khura meşermaya. Yani zona yani aldı yo zon ser berz ne vraştan. Tabii yani aldı yo zon ser berz ne vraştan. Zon zepi yani gereğse an zon mar emanet. Gerem o her cevej mazvan o kısbık. Eğer kitabı zazaki ma baş ki wendekar an kitabımı bu ne wazdet kitabımı dora din dora hin dora çarın neşr be çap be eşkeno yok kitap ne beniz yazı zobne yon nuşto ha demek ki kitab zazaki yeni wendeş gere ve sekun iz zazaki sekir ebniz yani ma anay baş yani nuştuş ser zazaki ha edebiyat modern ser ha edebiyat klasik ser ha edebiyat şarj ser yo جای هیرا خور گرد یعنی یو لیتراتوری برازیو جریو رایر بیو آ لبل اگماوازن که زازاکی نمر بمان گرم ما زازاکی بومس بون انا سر و یو هیشمات ببراز Em sabıcım edemi. Zamanı dayke bixwînin, binivîsin û biaxivin. Yani êdî can zaman bê. Zamanı dayke bila ondane bê. Zazakî, Soranî, Kurmancî, Goranî. Zaravayê me an jî Kurdî em bigiştî bêjin. Zamanı dayke giring e. Di malê xwe de bi zarokê xwe re heta ji destê we werê biaxivin. Qene bê bila fêm bikin. Yani dema kom tiştek me buwan re axivî me tiştek got. Bila wisa nenêrîn. Yani bila fêm bikin. Bila dayke me hêj vê meselê hebin. Malbatê me hêj vê meselê hebin. وقتما است قایل تیاره یا چند جمله تیاره بون وقتما است. Evet وقتی من هی مامسته کردم که. Yani mesela ma zvan ser qısıken ma nüviskari ser qısıken yani ma zazaki bu nüştoğu ser nüşte ser ma hayat ser qısıken mesela tiya yo ser nüşte man zvan nüşte o hayat. Zvan yo hişa kolektif vrazdan o mahsula yo akıl şerik yo fir millet biyayış zvan o ana vir pe zvan vrazyan زوان قی ملت یا قیمت و پیلو چون که یا شار به زوان خو سرمانن و پایرا وندن و حیات خو به زوان خو راورنن و آنو حیات گره زوان او یا وضعیت و جماعت که گن بنو گانی او خو ورنن و زوان یا ملت عینه ملت و ملت هیچ به زوان خو راموجدن کامج ملت کامج واریان ده اروشیا زوان اید بلبنو مواج یا ملت واری علم صنایع و تکنولوژی ده اروشیا زوان انا ملت این واریان ده بنو زغ Buna mesela nüşte o nüşteş pe sembol o işaretten ramotış zvanı his fikir o malumatı ki hiç de cageni bir sembolün belirleyen nüşteşe inanra bu nüşte malumatı ki mezge insanı da cageni nüşteşe inano kal kardeş ki insanan o sebe umiş o şnasıyor nüşte zey kal kardeş teyna ki insanıyor o ihtiyacanı tevran ve veciyo nüşte semede kay کردش و تثبیت کردش واقعا نه یعنی گرم هم زوان سر هم نشتر سر ما بزن که حیات تو زوان زپیه یعنی حیات است و زوان است زوان چینو حیات چینو مریم سپاس کن مدام بری خابدن دنگ بیجیه که کلامه که استرانه که کاوی اسحاق اسکر جزیره جمره چه بیجی اوجی چاندو کل درامه تابی دناب ادبیات ده اوجی کم نابیم بیجن ذکرم بکه صابی خوب صابر سمبل تبي بري برسوسني سلوى بسكي حنا كريب
نا والله قديان هذه تركات ناديم حتى المرني سرسر مرا بيتين كلكي كلجوا كل دكافريف امان 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 نمان نمان نمو 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 بري مالا بابا متبشكرم قديانا بشتا مالا بابا متبشكرم پشتی تبی از این خملی کو تبری که خبرش کیرم نادمه ترکا تبی حتی سر ما بتن کلکش و کل دکوری الشهر مزار تمفر قديانا ايرو بلا جدل بيب قديانا ايرو بلا جدل بيب قديانا ايرو بلا جدل بيب بلا بالهسيه ما كردو قلبي دو شكال بالمعرض بيب الحيفون السرسر مازمان بيب بالي جيب بسريك منو تعبضنا خذ بكفر بيب ازي تركات نادم قديانو حتى سرسر مذهب بيتي جدي جدي كنكي كني فاد كفر بيب وانا مال مال اخ نمو 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 الشهر مزار التما براجد يالو على باب تخرابو نا والله قديانا ايرو من بيستي قديانا ايرو من بيستي تيش خورا يكي خواستي هور زيدنش كستي دود زاني قديان از دل نادم فينال تبكي والله قديان او قيزي قادش خوانا خواستي حكرش مچتر بيب هزار جاري بيروزو بمبارك بيب نا والله قديان ترسمش منها چتر بيب والله قديانا هكرش بنا چتر بيب متي بارستي ويس القراني بنياد دريه قرا شورا مسيبينيب ازي بيجما قديانا كش بنا چتر بي ميريكاتو نمريب لبس قشتكي ناشتا بحليب تو في واري ببي كوماكي هستي لباس بكافي بربي دستي امان 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 نمو 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 بري مالا بابي متبشكرم قديانا بشتا مالا بابي متبشكرم بشتي تبي ازيني كرابم
خملی کو تفریقا خواچی کشکی را مالا مالا مال اینم آلم آل شهر مزار تمکر روی تربیش ساعت خوش دن کردنی به استرانا که و چقدر نفرت ده بون هم عارف چقدر گناه بگو عارف جزیری. نظام هکش من نچیتر به خدای نظامم چه بکی قالك بيجن من ستروني نوجان بيجا ستروني كيفن حبي سروتينا سروتي تركي چيا باشا gelmiş راست همه چیرو که کواتنا جیاندن اکنون کاربونم بیجم به هر جوان را بیجه اوی نخواست تشتی خو خود ادي با قلت لك هي ناد بيجن با کی بیجه بيشيه ما قلتنا بيشيه ما اوغري قرمويا ويا اوغري بوبوجي هيا زيت طابسي اوغري قرمويا او اگر قرماش زونات سنه سا هدي انسان هذا شوتينه ولا تاسا بخبر ولا توسع دلي ما يشان حيران ام بيجن هركس بلا بقي حسكريه زاتيو خو سبعتيو خو بلا هركس بقي حسكريه ايرو مجاره ما هم حسرته هم جي كسنا بيجن دسترانه تدجي كسنا جاي كسي ام بلا ملت بقي بدو يا حسرت زحمته ايفين زحمته نوسا قال زحمت ادبه يا مدجي ان شاء الله ملت حسكريه قويكو بحسرته ولاتي خدي وبابي خدي وحميه بقينا هبدو خدي وشاف دورنك ان شاء الله ام بيجن حضرت امين خدي تعالى حسرتي دور بكي هكا بكي جي حسرتي خوش بكي وزو منزي هبدو بكي ام بيجن ان شاء الله از بر خبد ما حسرته روغش ودمه ما مثلا بحثا لهنگان كريا از خود من كان بحثا لهنگ جيم بكن دما ما افرتو خوانت لهنگ جين گلك دركتن فيش وبر بهيز دركتن مثلا زلال جيم بيجن مثلا زلال دي روگش تد بيجي اشتا حز دكم چند سالا جي بند دمينه يعني قد بكسكي ريجينا اخوي دفرد جي ام دبينن دايكا غزالي ام دبينن كوي ام دبينن زرين جي ام دبينن راسته يعني دمام لوان دنيرن جن حمه بوسا لهنگبون اخو بهزبون اخو دركتنا پیش استفاز منكم بحث صاحب كلمه كي جان هستان نويساند يعني جي اسو سابجم دناف كردا د لهنگا جن جيكي چاوا دگري من رمان کردی هم تخمین کنم من ضعفی خواندنه بلکی سری دا پنجی زاوتر سری شیست هفته می خواندن رمان کافکاسیجی خواندن رمان دیاسپورایجی خواندن رمان سوری خواندن رمان عراقی خواندن من ترکیه پشتی 1990 شوندا پر رمان ترکیه جادن محمد اوزونجی خواندن رمان یعنی اغلبی لهنگی وان جن خورد نه یعنی کم خورد بون لهنگی لخوگرین دا لهنگی جن خوردن حقیقت کی خوردن در چای جاگو زری مثلا باوی زری پیش سازه زو دولتمنده حتی تو بیش دولتمنده هولد کارم بیشن خواهی هولدینگه اما زری چه بخود چه اوین آخوش ایتیمخانه را مزم بویا جیراد بیجه باید به حسد بیا زارک ایتیمخانه مزم بویا زری حقا من دلالی خواهی کریم حقا زری از دولمندم دنیا همو پی زری قیزامت خوازه از چه قیزا خود من ایتیمخانه کی زارک ایتیمخانه یعنی اما زری باید خود زری حس نکه باید خود بشکینه یعنی دبی از باید خود چا بشکینم یعنی از باید من حقاش محس که حقا من دلالی خواهی کیه آلیا که جی اوین داروی هیا حس که روگشت بزوجه اوجی باخد که اما باید خوش ناشکینه باید خوش ناشکینه باید خود اقناعت که به وی هیزا خدا تا چه جاگو هیزم باید خورتون خدا زلال داوی دا باید خود تینه سا گوت نخواه زری مثلا لهنگه کشین زریه زری زلال و زری همه زری نه زلال زری روگش خورا ایتیمخانه دخنه زرکر زر دیابیه یعنی روگشتن ایتیمخانه دهلدن زری جی لهنگه که جنکی زاپر خورده میری فرمانه مثلا میری کزاری و نابن چیز خورا زارک ایتیمخانه دهلدن گندا مزد زری میری روستاری اندا خراد به فرمان زری تکوشه که پر فرمانات که یعنی فرمان کوه نسر روسیه رایاوی ساغلند که نه که نابد که به فرمان نکاره فرمان داوید خودکوشه یعنی یا هنگ بیشتر خودکوشه نمیده به شمیتی کیته بنده کس نزانه لی فرمان خودکشتیه یعنی اول چکساکی هیا اما زری دمینه هوله دا تک سر خود دمینه هنه چه مال بای خود سرمزن ده بلا سری بید کنه که سرمزن خلاص نکرد زری باز گلات تقین بین پیز سرمزن فلک آخر داد که ترسه دربه دبیان دبیتی دبیانی از گلک برم سری تا پاپاقی سری تا را کم دبیت چه خازی زری دبیجه فن زری جی لهنگ خورده ام بیجن بیرکا خزان ذات بیرکتیا خدا پر خورده ام
ام بیژن کوی بوک مالانه کوی یعنی هاتیه ملکی گونه کی دور هاتیه داری هاتیه یعنی ام دکارن سر لهنگی جنا بیژن یعنی کردی دا جنی کرد حق اوناش یعنی ده خو با مکود دایک خو و یا جناب خو خاله خودیتونه اوانا و داری دا هم عینه یعنی چکاوتون یعنی جنی کرد جی زاوجیا خوردن یعنی من بیشن زاو کارج کردن زاو بوکی مالا بونه برمالی بونه ام بیشن جیبویه با خو اکنا کنه جیبویه هموش دیده هنه یعنی دید چند آمده بیشن دما بری شرک درد کوید نابی و حشیرانده دما جن هری چارکا خو باوی جهرده او شر دقیقه یعنی گرینگیا جنا و قیمت جنا ام ده چند کردی ده پر دبینم براستی ده پرتوگی ده مثلا استفاده کنم بحث زلالی بکن دناو ما کرمانجا ده کردا ده سابجم پرزو کس کچ ناچش کراره نابیجه اوینا خلاص زلال حاکی بو زلال ده بیجه یعنی ده بیجه روگش چیزی حزد که زلال روگش هنی روگش که اتیمخانه مزن بیه هنه که ناخد آنه نکار زیده جوا کی را زیده او ایتونه یعنی گرتی خدا گرتی بیه şimdi زلال دنهره روگش هر عالی دا دی حزد که لدنهره کفای پراته پرجی حس که اما روگش شم که روگش یک شرمو کرده مزمی یعنی چاد که خو ifade بکه دزانه که روگش که خو ifade بکه زلال جی زانینگه هیت خوینه یعنی زلال جم بیشن قیزه کی گندا بلکی گندا مزنده بن زاو جرا زمانه که دوره که بریدا دزیواج قیزاج هر دو گوتن بلکی جیک یعنی اپاس اشکره نه بیشن برینه اما زلال حاکی بو زلال کو زانینگه هیت خون اوجی یعنی فاکولته یا میماری دخان او دیت روگش دبینه نه روگش درنا که دمکی زاو در باسته سال در باسته نزی 2 سال الا پای دبینه نفس در باسته یعنی حوالتی پیرده که داویه دبیجه از خوازم بتره باخ میلی بله یعنی دبیرم خبر دین یعنی باخفن دبی اشتحس کم روگش پیشی یعنی شاش دبینه و یا دبی یعنی دترسه داوید اوج ذاتن سکساکیت خواست شکل اوج حزدکه زلال و اوی دا هنه زیده اونی نه ام بیشن کرده داشت و دور مین ها دا قیز هنکی کزانینگه های دخوینن دکارن ایدی خو ifade بکن یعنی جه اوی داری خورا بیشن همشته حست کن دکارن بیشن یعنی تشک عیب نینه چاوا مرد ایدی عیب نینه زلال جی hani sade bir tane boyevi evdi ki boyevi ısrar etti biraz kısa xanadan falan bir hersa xaletine millet herkes rad beje cenabı qizapı ve xizme hamutun zelal ikna bakın bejin çekaki ne ki zelal davi de hamuş ka ikna ki bu xudca kendini bir هناکی زلال جی نخواهش درد که و بای بلکی وی بجی زلال در روگش داویه دا یعنی سوی بجی داویه گهانه هفدو نه سرگاشتنه هفدو میگه داویه ده گهاشتنه هفدو tabii داویه دا yani çek haki bu romanı da ona dergistine لی داویه دا روشه که حواله کیجمن هات گفتم گو ایرو romanı تا خواند گفت اشتر چکی بیجم گفت چما زلال روگش زلال دعوت آن چه نبود رومانی دا چما نه دعوت چه نبود یعنی چای ما دعوت کی بود مگو همه بیش دعوت کردن چون که داوید درگیستی نه ایدی حتی داویی هات نه به هر راجی تکوشین کنه ایدی سر هوجی هم بونه پیشی روگه سر خوش زلال دواشیر اما زلال هر چیز زانه جویت زلال نزانه طبی داوید زلال هر چیز در که هولی از اول روزه چوم ایواری چوم جیکی دنه جیک جدا این حوالی که باشکه گفتم یا گو چاوی مری بگو که زلال روگش بیزاوجی چما نزاوج این روز این سوال دجیاج مرات دعوت چی با مگرین گحیره دعوت زلال روگش رومانی چه نه بیم دیلانی که بگرینن دویم گوونده که بگرینن اوجی او هنا ارا کردانه ام بیجن بیجا کردان بلکی دعوتی هب نه اما دعوت روگش یا زلال رومانی در باس نبود داویا بیدا بلکی چک ساکی بیا لی zaten dergisi neydi davet anjı be boy ve daviye da kısa khuda di dergisi ki gösteri kısan televana kitabı ama davet ne? Sadece davet hep bana baş dediğin kesbi mevlude ki bedim bes. Biz davet hazdıkın. Kurtavaydı da bila davet ciye. İnşallah. Ne tişteki balkeş mesela per liser hurgulya ji sekinine yani dama ve tasvir kiriye ama bejin stüdyo tavsir dikin ya ve jirenga ji qadeh ji am bejin wan hurgulya ji per liser sekinine dama am dukhulun am دبي عملوا يجينا
وایە ئەز لێ دەرێ هیچ دکم یانی ئەو هیچیوە پڕ باشدایە راست yani ویژ مراقبت گوتنی او نه رومان aslında hakiye honaka ki paralele aliye ki da çirok ek aliye ki da rogeş kudiyo demle naxoşxane çe naxoşin demle ve de berdam ki honaka deni da çirok deni da rogeş üniversite zanige xlas kiriye درسته و که رسته به orta dikişne hev yani edebiyat Kürdi de ben honaki paralel çiziden editin yani daha doğrusu Mehmet Uzun çenciya min evkiye heneki evkine li ama ava ve teknik roman edacı ev honak saki berdevam dike ev tasvir ve embejin yani kumer çak ditibe çap beyne zaman ve nevi ama saki rast de hani zavciya da per detay em bejin dersine holi dersine peşe çay perçay millet her şey evkine o romanı da اغلبی در باس yani ev detay خوشه mesela canım hen romana dokuynun bir Türkiye yani zamanı ki ev detay me acizdigin ya em de bir efçi pırtuk naçe yani em nafazım bu em fazla nivre beydin mesela evna nevsa bu yani damat duan detay dibine tedbi malamaji nizam ev perde hebu nizam malamaji ev xwarın da hat çekirin jiberu da aciz jina ev hurguli baş hat yani hakiye rogeş gündi گنداد گره ام اغلبی کرد زعفیان گنداد مزن بونه پاشی هاتنه باجری مزن بونه aynı جیانه که گندا سریان در باس بیه هر کس وی جیانی دا کدشه گند او ریه گندا او مالی گندا او جیانا گندا او مرزری گندا او هر چیزی خود بینه من دبی وکه گندی خو وکه مال خو وکه بخو به خدا دبینه در حق وی داشتی من ملت یعنی یک خواندنه یک دخوینن خوینر یعنی رمان حکیه جی او رمان حواله که گفتم گو خوینر رمان تا چارکیه گو ام خوینر عاجز نکه یعنی هنر رمان تا ایجا گو یعنی تصویرهای مر عاجز حقیقت اویش ساکی گفتم گو خوین اوج یونیورسیته زانیگه هوانه ما مستعد خون گو خوینر رمان تا گو رومان که مرد خوینه خوینر عاجز نکه خوینر پیشواز تکوش یعنی اونا که demek tespit emeci vay rast terket yani çünkü gerek tespitin o saati benkirin demek rast yani eviş go خوینر خو go خوینر پیشواز چه خوینر yani عاجز نکه رومان خوینر اونا که پیشواز yani go belki ام بیشن هناك رستیابی پر اویه یک کوالیته چه کوالیته orta dikişne hev evci bu yani teknik romanı da çekirinde de romanı inşallah ya yaken bu romana me kurdi aslında men sehab romanı Türkiye nivisi bun yek tane çapkiye men ev harf romanı dine ko me go yani ko Türkiye di me evkir me kurmancı binvisin kete ben haşe me kurmancı ساکی مرا مزن بو ایده رومان می ترکی مان ایدی مان ما چاپشی نکرد نه پیرا تکوجی نکرد لی انشالله رومان می دیدم belki یکی جورشونده و daha mesela veya Türkiye nivîsan diye ev tam hemen tamam usta demavun dinivîsin ev keyf xoşi ev hez ez bejim yani demavun a Kurdi dinivîsin o a Türkiye hemen tiştej bu nivîs karegi an bu zamanı dahi ki dinivîsin hin xoştur na من وقتی از ماموستاج هجا بحث کرد چونه دبستانی وقتی چونه سر مکتب سرطایی دبستان سرطایی من ترکی نظام بو از شاید مدنی حتی 7 سالی من ترکی نظام بو ولی میشه زانی با ماموسته همچنین دبستانی مدرس دبستانی کرد سالک 2 سال پاش همین بود اجام کن هینی ترکی بود میدی ترکی آخر هم زوجین ترکی بملام کردی زمان ما بزره حتی آنها زمان ترکی نازره هم کردی زیادتر نازره اجام که ترکی زمان من نزدم هینی ترکی بود من ترکی آخر بین من کردی خدانی کلا کی ما اوجی بیرکر هم دنی ویدم نه آخرین یعنی نه آخرین ما بیرکر لما كردي بن حشمة دما يعني كردي ديام ما هيك ديام داخل كيف زاك بهجوية ديام ديام تهنا يعني قول كيبي كل سو أبينا خصوص أبي خطنا أونا حقت كي يدين هاتونا يعني كهاكي بردام بك بيبنا عندك يعني يدين كاس نخوين أونا كأم ويد درسن
hani melen heri me goya Kurdî ne axme ka kî baxwe em ne nivîsin kê binivîse bila herkes bixwîne herkes binivîse ki nek pêş ve here lewra ku kitabê Pirtûkê didî yekî dibêje hocam wala ez nizanim bixwînim ez bixwe jî Kurd e belkî akê min pişikta xwe da Tirkî nizamiye dibe ez Kurdî nizanim bixwînim tamam ez jî mij nizam ez bixwînim cek dest pê kir yani meruk ku dixwîne meruk pêş ve diçe ku tu nexwîne qe pêş ve naçî tu bîrkî herî hiç olmasa qena be bixwîne bila pêş ve here yani tefhem jineke te ferhengê jî binêre piştî demek te bibîne tefhem dike Kurdî mesela anha ez tahmin dikim edebiyata Kurdî da derbas yekî Kurdî evekî em bêje Ahmedî Xanî veya mele cî ve feqît nizanim ki mele feqî Teyran gotiye gotî elmê berê elmê cîwantî elmê merok cîwan be weke merok ser bêton ser demir binivîse ser bêtonê binivîse heqas tê neqş dibe zikê qevê merok da hişê merok da elmê mezin bînê yê pîrbûnê weke merok ser herî binivîse ku herî her cem niha mezin bûne elmê menekî mezin bê weke berî weke cîwanan nizanin xaskam cîwan bêne wextê ku em 20 salî bin wextê em 15 salî ve me dest pê bikira me bixwanda me weke îro berdewam bikira niha daha cuda bû çikî em mezin bûn bûne 40 salî 50 salî paşê me dest pê kir حقیقی زحمت است. دخوینی بچیم من تو رمان کردی خوان من آنی همو دخوینم از آنهاش دخوینم پر دخوینم بیر دیکم چون لرا یه امر نه امر جوانتی نه باید. جوانتی نه که ولی دیسا جنها جوانه ما دیخوادی در خورد بخوینن یعنی خورد کردانی بلا بخوینن. نه ادی بالا خودتی ده خوینرین تایبتی عالی کرمانجی یعنی نویسکاری ماجی هنگ زیاده بونه ادی ودیگرین جدایی کاج باوا دپرسن کا چند گوتنا وان قبل که همیشه دکن بن نویسیه ده افجی خباته که هجایه عالی زازکی جیزش ما مستیخو بفرسن. اما مثلا عالی ادبیات زازکی ده دمامله دینرین کرمانجی هنگی زیاده بویه یاراست. زازکی de çirawşede hem خوینری وان و هم جی کو دنویسنم بیجن ادبیات زازکی نه چه هستیده yani zazaki de eka yani mektep verju matriki musen ma mekteba verin Türkiye musen miyanın Türkiye musen ma lise Türkiye unen ma rojname Türkiye unen ayrı beni hiç zazaki tepiye manena yo merduma ki biraz zazaki binüz yo kitap bana yo rojname bana yazı yo piyasarık bana bine zvari anjon biraz zvari anjon ana da ko tepiye anjon yani kail ne o da bele en göre yani mavaş ki yo tut ne dadiye khura ben vejo bulşun damana verzon pay gınan ar hemen ne peyaşın yani hemen ne meşyon rayarışın la وندش زناب yani زبان tamam yani eka zazema yani anın nezde vestiri sara anın nesli veriniz zazaki kısmını falan yani ana vestiri sara zazaki sara yo hiç siz mendala bela rana tıkemmördüm esma hemin teşekkür ki yani ha teberrit ben ha zarat ben ha zobina cayanat ben hiç zazaki ser xokyo xort yani nüsen van kısayken programı vrazın zazaki eka çi mesela zazaki mevzu zafa yani malum ma yani mamusta ve eka bazı zar iso veşa yani iso eşkon binus iso eşkon var yani ha edebiyat zazaki ben ha edebiyat Kürtki ben ha edebiyat Farski ben yani ana mıntıka mad yani Türkiye'nin coğrafya mad deş zafa haskerdiş zafo tada zafo asimilasyon zafo yani ana zaf çi madcuye ki yani hayat madına çi zaf esti ki yani ta hayat mara çata bir te eşkene benüs yani nüştür ser desma hirava mesela beni vejuş ma romanı yeser kısa keş ma var ki bazı ma roman bunun hocam yo perde vinen ma olan perde kemat esto hocam yo kadah vinen ma olan kadah kema esto zaten nüştür hayat ra yani bazı isoyo roman nüşt, isoyo hikaye nüşt, zobine yo tevre edebiyat ra isoyo nüştün nüşt, iso xurab baskın, ki xurab baskın, kuça xurab baskın, velata xurab baskın, hayata xurab baskın, deje xurab baskın, cüye xurab baskın, yani eçiye ki saray eyra vert enan ra baskın. Yani yo merdum ki zazaki vazanı biniz ve meters. Yani zazaki nüştü ser
hem heti mevzurat desti hirawo hem hiç zazaki hirawo hem zî ek kelime ki zazaki de ek Ahmet tespit kerdir yo merdum yani yo ferhang bigör xud dest eşkon yani zazaki seker binusu zazaki romanı tay omen nüştüş çıra tay omen nüştüş hem wendekar xud zazaki sernedon ayrı yo merdum ki bu zazaki roman binus hem roman bine zariye esta yani roman bine yo hiç şahira vazon kelimeyan zaf vazon miyerek terson van acaba van eka zazaki binus eşken binus ne eşken binus eka rana bine vejo mamoste malim mava va vejo hira roman Türk'ün nüştü la belme yok tena ne şirket çıra ama ne o ki eşken be Kurdi binus yalnız yo merdum ki var eşken be zazaki binus ana dor khudon het zazaki ser bir de in dadi babi eka zema temaşaken güeştonma mayın ra ricaken yani ve tutan xud zarı ket zazaki kısa bir kere yani mekteban miyanın da ders zazaki ve bede vicneş yani xwerti mazı Kail üniversite bune lisans bune ve kısme zazaki kazanç bir kere eka mesela hoş ki zaf üniversiteye de kursiye zazaki esto yani yo merdum eğer baş ola azazaki bun teverd manan bir grup manan o işte enerjken yo maişet xo temin bir ki hana niye yo merdum xud da yo gurser alacı reaksiyon a mesela eğer az onu üniversite çoğu gid üniversite bingolud kısme zazaki doktoru yani zazaki ser şoğliken zazaki ser xabatken zeme hot hashtag ambaz este üniversite muzrat este üniversite artoklat este üniversite arpastan este zobine üniversite yana de teberet Almanya'da este zobine cehende mördüme ki zazaki ser xabatan akademik birazdan yazı gureyin meslekin akademik zafi ayrı yani nüştüşe zazaki mar zor esen zor diyor ma bu az yani ma başka ek zarı çoraz pon saran nizde hazar hep kitabı zazaki roman ben ha hikaye ben kitabı şiiran zobine kitabana ben amen nüştüş ma xo hiç xo bit zazaki emerdum ki zazaki nüsene ma baveri ken ki zarı des saran in kitap ben des hazar ben 20,000 mahin ma eşkin başka ola zazaki nimerena manena yani zazaki pe tenan nüştüş nimanena zazaki pe yani zobine yo zvanız ben yani yo zvan pe kısa kardeş manen tüti ma ke ma zazaki kısa niker yalnız zvanı dadiye xuma kısa niker zvan tepiye monun ma ana eser zerma hira ve zerma rahata ma baveri kene ki yani zazaki rına evona yani egzer ma merdüme ki yani ini programın vrazden yani ha medya ser bana rojnama ser bana kovaran ser bana ziyade yani ver zazakiz bir kere abine zazakiz cabedece ma vinen ki zazakiz xur yo yani seni vazete yo vay kana avana vayrahana rahat harekiyana şuna ma hayatış nüştüş de hayat şaride cüişte yani hayat cemaat ki ma ver zazaki ha medya ser ha zobina neşrxanayan ser wendiş ser ma mekteban ser ma ver zazaki kerd asa ma von ki zazaki monena İnşallah bejin de her varide peş bikevin qed peyve mevundane bin hem zazaki hem kurmancı hem sorani zarabay her penç zarabayın kurdi yani hem bejin peş bikevin em strane ke gohdari bikin gerek peyam şteratna herkes txazij dengetel strana gohdari biki az çanda bu xuyunum paşacağım strane ke işte begirim başte be jbo dawiye hafte gelek spas kirna kuma ishaq kiriye mevan gülbahar u felek şandiye dise felek u gule gerek slavl tekerine maşallah bejiş dawiye haftere jibku ve ishaq asker ciziri aniye emje strana Qasimi Meyrot xwazin gotiye gerek sağı diba xanım kuvakriye mevan emrah kömür şandiye dise
فعلا كل بهار جي هراده بهبر ناس باورتكم وحجيبك كوتي او غرور مايم سپاس کن جواره جبوان پیامین خوش کج مردشینن هر بیچ گوتیش اسحاق جزیره جزیره مگلک سلاوا دشینن او دنگ هجا جزیره روی هجا جزیره گوتیه سپاس کن جره گلک پیامی وهاتن بورن وقتی ما هدی هندک تبینه یکی گهداری بکن پاش می صحبت آقا بردوام بکن سلام خود سر حمیو بیشالله آمین ایشالله بین کدی بر من حمندری چیته گوت گو خالدی هم هر گفت جوان بینو دور خوازی و شین جنوبه چما تو ساعت بيجي حيران بدأت منها بحث على هنجي هيجا كن سركفتي كن دكوردا دا جن جيوا جرينجا يعني أنا قلت سرخوا قبيل كر أجيل بدري وقت جن بس قبلنا كم شاكن دوتا جينجر جي بيب قوتن حيران راسته لتنجريا قالك واي ديارة كلية جريايا بلا بيجارو دي استراش مخواستن عدلو مسطي اوجي خواست بونا بوبي بعضو امرو نس قلاي وبوبي محمد اصلان قالك كسان خواست بو محمد اصلان ترحون افوتري ويا ده باشه لي عدولي مولا بابي تشاوتي روش كاماري تشيكا ناولا روش كامادير نوچه توفي ورادولي ده طابي خوفتي بجنوب ولا تعدلي والله جاني كنت جانو جينا طابي خوفتي بجنوب ولا تعدلي برباد راق بادر سورالو برشورا ده برده ويحباد المعادلين أزرابي بتشمل عدل أخوة بقريب أزي ببيويب للجميع أغويد قردلوب أمش خورا شبكي بكي لاجرين دورويب كاتي عدل ومش خورا شبكي بكي لاجرين دورويب صبيب حيا دانجي ایواری از او عدولیم امش خورا سرده چکین گوشت شهلیلا نوبل بلاویم ده برده وی حبادلیم عدولیم نابي 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 عدولي قوتي كرام الخرابة نابي بالآفكي هيزلو خابير نقابة منو تدرابي شعرت رابي درابي شناوي هرحق خويني مولا بابي مع افضل خدي ايلي شو نرى مصنع تبي مقابلة ده برده ويحباد المعادل ارسال
هر دنیا به ایشالا مالتا ویا اكون السلام كي تتکاری بشینه هلبت شوش ترجی كيف فرفقلو قال قدري خو گرتيا خودي راضي به سلاوش مر شاندن اشخوا گوتی سلاوا دشینم او به باران و مدنی چلیک رژی هات بو زکریا مرجوک انجی فرفرولو وقت گوت او بخوا سروک درنکا جزیریانه انقره سلاوت سر چاوا جاره کدی خوازم بیجم باران بو میوان ما هفتادی او بو شامپیون اوراسیای او هر اروپایشی سرکفتنی مجرد خوازن سرناوت کردی مالا آوا ایشالا و جارجی دما بو شامپیون اروپایش ام جاره کدیوان بکن میوان سلاوی خو ام جوان را دشینن جا آمد گلک سلاف استراحتنا خغيدان دي جوالة تماشوان مون خود غيدن اللي حقا وقت نامي كوس حم پیام بخوینم ببورن ایکو من خوانده جا آمد بطایبتی امید امدو شاندیه گوتیه اسحاق رز گلک سلاوات دشینم از آمد ما گوتیه اره گلک سلاف شاندنه دیسه گلک سلاف جزیره هاتنه ایدی ببورس حمیان کارم بخوینم ولا دمامه بلا نچه سلاف حمیات سر چاوا از بیجم از بر خو بدم ماموسته خو محمد جان نوری جان demir ama tepki can teknik nivîsandiye ez bêjim teknika Pirtûkê çawa Pirtûkakiye Pirtûka Kurdî min hêja ji got min zav Pirtûkê Kurdî xandine ew teknika honaka paralel zêde tune teknik Kurdî nenivîsîne ewa honakekî da çîrokekî da ew diçe xwe gerîn roja روگش روزا کد یا خود به دیای کد و زحمتی و دشواری دشنه نخواشخانه دمره دست بید که هونا کادنی چیرو کادنی داجی زانینگه خلاص کریه زانینگه بردوام که ایدی ناوینه دا ارته دا دگینه هاو درسته ساکی دگینه هاو تکنیک ساکی هاتی نویسه اندنی ام بیشن hani کردی حتی اینا کچهاتنه نویساندنی romanı beri yani یک Kafkası ama teknik ona ne ki daha buna romana me emdikarım bejin bu yer ve klasike yani bu yer ev seri bir ekle der basbiye ve evi de romanın nihai kutların nüvisandını saki van hatne şoma kavan hatne nüvisandını ve edin emdikarın leheng ancak me bahs kir işte lehengi van rugeş bu xud gere yani ev xud gere yani teknik de zede ki ev cuda bejin tünene yani Yani jali ki vako got paralel hati nivîsandin mesela destpêkê de çîroka ve çawa duwelê de çawa bejin zarok çedi be filan denivîse aliyê dîde jî çîroka rûgeş çawa malbata xwe digere zanînge xelas kiriye navînê da ortaya da digihîne hev diriste yek jî walî ortaya digihî ji hev teknik yani edebiyata Tirkî da jî heye dinivîsin edebiyat Avrupa'da jimen çend car xandiye ya dünyada yani dinvisin min ev teknika diye keyfa mu teknik rahat yani hoş brasti insan xwaze ve beşe xalas ki bineri kaçı merak ki yani 5 kupay hevtin 5 yeki xwini bizi 5 adını ya ki yadını da xwini jaken 5 yeki merak da merva gel David çabe David zaten herhalde da ciddi yaxud gere de bay xud gere David da dikjem razı xwe herhalde da dikjem razı xwe Mamste tiştek ji balam kişan destpêkê de mesela kevêjî dîse hesreta malbata xwe dûre cê wê nikare biçe gundê wê dûre yani çima hertim hesret qenevê bila em bêjin a kevê ew qas hesreteke mezin tune bane kevê jiyana Kurda da hesret heye hêvîtî heye çaxa dedin gundekî û xelas êdî hesret destpêdikî yani kulamê veya stranê Kurdanê berê da ji hesret hene yani em mesela em kulama mamoste xan saatê xweş Beyter bêjin yetaje xweş yani em Kurdî stranekî guhdarî dikin veya em dengbêjê guhdarî dikin em çiqa kêf xwe biçin em çiqa ruhseriyê me diguhere em hey cara xebgîn dibin hey cara em şayî dibin kêfxweş dibin em zav ew dibin roman jî sakiye roman jî yani ez hez dikim min dixwazim Kurd bixwînin binivîsin çok mesela em kulama da dengbêjê da veya ew da hesetî dibînin em hêvîtî dibînin em xerîbî dibînin romana da jî veya Kurdî da ew heye yani Kurd em bêjin hêja mamoste jî got
belki nayı xandini işte dibistan tune dibistan da nayı xandini nayı axvintini em bejin fermi da kurdi tune belgeki de kurdi tune yani em bejin civaki da kurdi tune eko tune em wane bitani kulam wane ev wane em jin bila edebiyat ama hiç bila qad ne be edebiyat ama bila romanı ma ben bila berdavam kin ve em bu axvin inşallah berdavam kin لورا ماموسه که من üniversite زانینگاه 100. درجه که من حکی صحبت کرد من بحث رومان کردی کرد اوی زاو بهیوی بو دگو یعنی دگو اما بهیوی نینه یعنی دگو وکم ماموسه دگو زمان فرمینینه و یا زمان نای آخفتنه و یا زمان دبستان دا تننه جیواکی دا توننه یعنی نه انسان دا توننه یعنی بخوب خونم بخوب تکوشینا خو دردخنه اوی کساکی بجی گره هم بخوینن بنویسن تک او تنی دستی مدامایه یعنی که هم به سر خو تکوشین بکن بخوینن لورا یکی که عالی ما بکه یکی ما مثلا رمان حوالی ما هبون وانی دا از رمان دکته چاپخانی درکت هات استفهمید که سه شب رمان پرتوکی دنیجی عینی دوره دا عین نیسانی دا درکتن اوانا ضعفی وان سپانسوری وان هبون یک جیبه سپانسور نبود اما جی یک کلتور باخانه سپانسور بود یک ایل کلتور مدلی سپانسور بود یک اما رمان ما سپانسور تو نبود ما یعنی چاپ کرد ما به اواخو فرود دا لورا اوانا مصرف نشی یعنی مصرف آنجه مصرف چاپیه aynı olsa پر مصرفه یا همو یعنی نمی یا چاپخانه جنی کاران زده بندر کبن اما مگو اما بفروشن فرودن هوا صابن پر کرین و خواندن اما هر جمعی رمان ساکی درماس نبه سوی هم بیجین بلا بخوینن یعنی هنی رمان وک کلاما وک سترانا حسرتی هیا هیویتی هیا ام بیجین هر تشتی هیا روحساری هیا مر تنه به مر رمان پیش آنها چه نای خواندن ایجاد رمان ضعفی حسرتی هیا یعنی هیویتی هیا ما استاد ما هندک ما بکرتاسی از بیجی بپرسیم من برسه بدن نه مکتبان زانینگاه هم بشه زازکی دی چه واسطه دی خونده کار ترجیح دیگه یا نگن یا جوک seçmeli dersen بجارته gelek cara mecinu çeve çekirin yani روشاوی çavaya millet alakaya van başlayanla Mazar teşekkür kin vakt mazlım men eğer üniversite talebe tercih kin yani vicnen labber vaqze talebe yon çarser uca vunon vaqze o talebe malim nib yani tayin nib ciriyo malimtin nibej tabii hocam nin yani gere verjo ver zazaki o kurtki hatta malimtira ab yani mavaş ki amsar پنجاه حب معلم زازکی آمد گراتش پنجاه حب معلم کردی آمد گراتش گره انا تنپ انا سر نمون یعنی گره هر سر درس کردی سر درس زازکی سر یعنی حکومت یا خبات بکرو مکتبان دز انا درس یعنی ویژنیج لبل ما چرا یرس بین ما بخوا ان گرنی که مثلا دادی بابی نوردن قجین زازکی و کردی به ویژنه چند نوردم وان işte واقعش ما مکتب بون işte kon imtihan ve imtihan kazanmış bak yani hem maakat temaşaker gösteri makin ha mektebandım müdürü ha mektebandım malim ha dadi babi yani mavaş ki zazaki ser ve azet çibi ve ders bide vijnaj yani ders bide vijnaj ki çanek mavaş ki 50 hafta talab 400 hafta talabı yo ders bivij yo malim cir hak verazyon yani ekat zazaki yana tercih kardeş yana vijnaj labele gere vere zazaki hem hatta hükümet hem hatta fermi hem hatta dadi babiyan hem hatta müdüran hem hatta ma'leman yani vere zazaki kurdu gere abib yani ma çenek an grup ser zar ma bidir ma mesuliyet xub bizon an grup ben hira ben bers la ma mesuliyet xun nizon an grup tepyamon
ام مالی خو به زمانی دایکی با خو مثلا بچین دم من از گلک سپاس کم مالا ما زیاد تشکر کنیم اکادمیسین ابراهیم دال ماجی زاننگاه بین گلی گلک آگاهی و هجابون از گلک سپاس کم ممت نوری جان دمیر نویسکار aynı zamanda hemen demeye destkarım bejim بخوشی گریننده پروردگار نتوی شاغا پروردگار نتوی گلک سپاس کم مالا و آوا اج بودن گوجی گلک سپاس کم مالا و آوا و هفته و دلی ما هم برنامه هم جی دلی تماشاوان ما و خوش کر بدن خوی هیجا به دنگ بیجی آخوا و ام بیجین لسر ادبیات کردی کومی رو آخوین و عالی کاری هم کر سپاس کم مالا تاوا سپاس خوش سپاس خوش از خاطر بخواستم بسترانه که تجی خاطر ما بخواسته بس خود سلامت يبدي حسين بلوط سلامك خاطرك مشرف سلامت يبدي باشه گلک سلام و پیام جمره هاتنه ببورن هفته کدی ان شاء الله زدی سه بری خو بدموا بل جمره هل بست کاتبو از ویناجی هفته کدی تنز ناوی بخوینم باش تبه گوتی و حیاج دسته ورج بو حمد زراویان بخوینن جمال ملک جزیره ادی وقت نما هفته کدی ان شاء الله دسته مری از بدنگ بخم مالا و آوا ابو مستمنه جمال ملک سترانه که باش یاندیه هل بست که باش یاندیه بخاطر و از بیجم هفته کدی همان ساعت ده میوان و مجارن جدا عملی و دربن روشا خوش ببینه داویاوی هفته خوش در باس بی از پشتی تران ناچم زوزان ربنا دين زوزان صارين زوزاني مهباني كاتدين زوزاني عملي